Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hakasin thok diang jong katayo ulapan pendapat ba bulai bet gejeng pang COVID-19 hadian bala test positif yu bat ula kerpat ikibrio bay kendo yu hakini kisan sengi bala letno bakin pet bahaya la kejong kejingkot jengkhia bat ban pha le ru ya tes la idon kam kenang ban la bentek la kam kejing sapriang jongka Kajing don jogi brio kiblebet ikejeng pang COVID-19 ha gejela kelakot mentas kakat ar hajar san sepatam badu menteri rangba gejela de unong tauan ubah hendrio jong gejela benyo ikene kejeng pang bakentop ya langut ki menteri sarkar katkum kejeng penmena jong ulang ba ke Twitter Conrad Kongkal Sangma ula pentip bela test positif yu na kejeng pang COVID-19 Bat menta udon hapedeng kejeng syong penkerpang hala kejong kayeng bad udon ru ikejeng snowshitom ke bamalu mala Ula kerpat gibrio kube kendo yu hagini kisan sengi belalet bakin pet bahaya la kejong kejengkot jengkhia. La ban kedau hang ni bahaswa jong Conrad Kongkal Sangma sangut kinong tauan kejela kelayo kene kejengpang. Bat kini gide James PK Sangma menteri ketenat kambording, uba AL Hek menteri ketenat kokot kakhia, uba senyau bahalang dhar menteri ketenat transport, UMLA ke Pulbari US Temur Mominen, bat ke MLA ke Ampati Kamiani di Syira. Dang haksi balang jangkatayo menteri rangba kejela ule kendo yo ulat kejela. Ubala kelalong mentau high risk contact bat gisngi babot ulat pat ule kendo iki MLA ke Kongres ki klik nong sensyar ki belong menta ki secondary contact